إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدي هفتاق أغمين مفهوم واحدكي مفتوك نوار وانا بابو بهيغتو اي بابوغ بيان كراف هوا فائدة تكا بهيغتو مفهوم أغم واحدك كافان اي باب نما لف مدوغ أغمين فشون اي بابكي فتوك بيه وانا باب أي باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مي باب کے معنی صالحوں کے قبر کاریگا حد فانا دیو ای قبر تنگی اللہ سبحانہ و تعالی فیوا علکم کرے بودک کمگا بدلو ایک اندان کمک می میرے اور میں واحد کے بابک اے کری ریگا اور میں واحد کی ان نقطہ گئی می بابو کے فائدہ تھا اتریگا اسلام امتو کے تریگا مغفرت کے اندیا حدیہ دے فرقہ کے ترے امتو کے تریگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وافوا اہل السنہ والجماعت کے جماع فیوا دم مغفرت کے اندیا حدیہ دے جماع ای امتو کے تریگا بیکم گا علم نے بیان کو رافو ہے کہ تریگا رافضینا جہمینا دے جماع نہیمنو با کمگا اے نقطہ آگون پڑا تفسیر کو لنبینوی ای midenne haddiya de jamaatu ge terege himeni fa umun en dehe godene ummatu ge terege bayek kamuga egi terega faakolanja nokta ki mi de jamaa me emihunge magfuratumai nubakamuge sobun ummatan nisbeva islam ummatan nisbeva ehennames baatil firqatu ahlu waringe terega was nuhimene waruge nubade jamaa kama em jamaat tu tereng e haddiya de jamaat tere mid de jamaa ilmure nirwa fawaka magwahaka ago metan kolo faha kollafa den awmenge mirege darsa kuriyada ei mi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam timan kayfan ummen haddiya timbe behigen daade ge terega emme jamaat salam e bana kama hadis kore ei ek efanuge ashabe kalun tibbe gota e gotu ga tibbe mihun e baaki demana haddiya de jamaa ekam ke hadith jamaa ei ummatu ke teremba ba ekam hadis ko emima ege terega rafidina jahmin nuhimene ilmur vidalu igmane ke ummata nisbeva baye gotuwa himene warabure emihen nuba kam bode emihen gosabu ummata shiruku badin asaw nabiyuna babu kurin awun bayan kore babai ma jaa an al-ghulu fi qubur as-salihin yusiruha awthanan tu'badu min dunillah salih waliyun ke qabru karega haddu fanala diyo mane ki lobiga sharri gotum buddha kura fanwa kantattake e gaburta kariyan as e gaburta gastuko ken kurun ei e gaburtan ei allah fiwa alukon kurave tantan kamuga badaluwegen daane kantattake agunu dennevi allah fiwa efaratika ruhumuga alukon kure komme faratiya tawhid mitanga salih waliyun අවහාරවි මෙමිහුම් වලදා මෙමිහුම් කබුරුත කෑරීග අලුකම්ගේ ඉහ්තිෆාලාත බේවුම් නොත එමිහුම් අලුකම් කුරවෙගෙන් දියුම් එයි ඒ කබුරුතගේ අල්ලාහ් ෆියා අලුකම් කුරවේ තන්තන්කම් ගා හේදුම් එන්නමස් ඒ කබුරුගේ අහුලවරින්ගේ රුහුම අයකුගෙන්නු එමිහුම් රුහුම් එයින් ලාසිමෙන් නුකරේ අදි ඒ කබුරුගේ අහුලවරින් ෆාෆරුම් වෙස් එයින් ලාසිමෙන් නුකරේ එමිහුම් එකම වසියෙක් කොෆනතිය නෝනි එමිහුම් එෆද මගේ දුනියගේ තිබෙ හුළුවා දීෆනති marum foga den emihunge biskala hissa neti bayo kamillen ufadda kantete ei emihun negesom faafana kantete genno imam ka furto mawli rahimahullah genna hadisake vidal rawa malikun fil muwatta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. මේ හදීස් කරතුන ගෙන්නවා ෆොනි. මේ හදීස් के माने मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह बयान कुराफ इमाम मालिक कलेफान के मुवत्ता रिवा कुराफ है. इमाम मालिक ई अगो में दन्ना हतर मज़हब के इमाम हतर मज़हब इमाम के तेरेंगे इमाम है ई इमाम दारुल हिजरा मदीना के मस्जिद नबवी के मदीना के इमाम है. इमाम दारुल हिजरा मशहूर फ़ान हम वे गई दारुल हिजरा की मदीना को होने बेफ इमाम मालिक रहिमहुल्लाह. इमाम मालिक को हदीस पते मी मुवत्ता क्या हदीस पते मुवत्ता की मशहूर हदीस पते अदी इस ज़माने का मुवत्ता लियो फिर ज़मानों का इस ज़माने को ने खलीफा एम्मे अमीस्तक को मच्चंगे मुवत्ता अमल कुर्म लाजिम कुर्म अमरुफ़ नरुबम इस कस्तु कुरे अदी या खिलाफ है इसके नुकुरम ए नमेश में मालिक रहिमहुल्लाह का मना करे वही मुवत्ता नूनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फराक पढ़ो हदीस पढ़ता एहनी अस्साबे कलमस एहम फफतो के लिवा फवात अदी मिफतो का ने एहम बस पढ़ता बस एहम फफतो का बस लिवा फवात अदी एहन रिवायत तक नकुल वगैरह बात हमें कहनी ए फतो को मच्चे कं एगो तो नुकुर वेन से फतो की वारा मशहूर है कं फतो. इमाम मालिक रहिमहुल्लाह الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي كنياك أبو عبد الله المدني مدينة أبي فلي إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة هتر إمام بتري إن إمام أدي إمام حديث علمه متي درجة كفورا فأبي فلي إمام مالك رحمه الله. الإمام بخاري رحمه الله إدارة فأبي أصح الأسانيد مالك النافع عن ابن عمر सनोत उतरें इम्मे सहा सनद की इमाम मालिक नाफे की बैन नाफे इब्न उमर की बैन रिवा कुरबा हदीस एक माने कि इमाम मालिक का हमें मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते रहे तिब्बे देबे फुलो ए अब्दुल्लाह बिन उमर ए सहाबी ए अजीग ए केफान का मौला नाफे ए ताबी दिन इमाम मालिक ए बिमा अनिहिम बलाफ तुम वाण मसानदो का आगुण बलन जेमुर एम बेफुड़े ए नाफे ए ताबी सहाबी का हमें सनद गोस्य हिसाब होती सनद सहीह एम वारुगद चेनो गोतुगा बेफुड़ो ए रानुगे चेनो गोतुगा बल्लवा फवा चेने ए इमाम मालिक नाफे की बैन नाफे इब्न उमर की बैन रिवा कुरबा हदीस. इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह फने एम सह सनद की मिसनद सनद कुरफ़ा सनद बेफुल मरबदे इमाम मालिक वहां फवनी हिजरा सते के हद रोना एक एफान दुनिया लेकिन देखोड़ा थी नोदी हत्तीन मन हर हिजरा नोदी हतरोना हर कम गस्बोने वहां वे उम्र फरकी नोदी हरफुल ए इमाम मालिक रहमहुल्लाह. मैं हदीस के माने कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करबी अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वथनन युअबद हद्द बड़कुरवे इलाहुए मी अळागे कबुर एई अळुकं कुरवे बुदेक्कमगा अनुलब्बांदे मी अळागे कबुर एई अळुकं कुरवे बुदेक्कमगा अनुलब्बांदे. इश्तद्द गज़बुल्लाहि अला कौमिन इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद नबी बेकलुंगे कबूर फुलतंगे एई मिस्कित एक्कमगा हेदि मीहुगे मच्च अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे कोफा गदफदवेगेंबे एकलांगे कोफा वडिगतुं अदी एक इतरुंगे कोफा गदफदवेगें वाकम मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करा फवनी नबी बेकलुंगे कबूरतंगे ई मिस्कित एक्कमगा हेदि मी कुरिगे बाबुगे सेवा देखवे हिंगेच मितांगे इतुर बयान करा फवनी एक एफान खुद दुआ करवा होयक एक एफानुगे कबूर फुलो एई अळुकं कुरवे तनेक्कमगा बुदेक्कमगा नहेदु एक माने कि कुरिगे मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह बाबुगे सुरुखे बयान कर फदैन सालिह वली वेरिगे कबूर कारेगे मीहुं कुरा कंतत्तगे के सबबुं ए कबूर एई मीहुं के निस्बतुं एमीहुं अळुकं कुरा बुदक वेगे हिंगादानक एक माने कि नमाज कुरं गस्तु को फियाम वकी मीहे के कबूर कारेगे आस नोनी नमाज नुकुर वकी मीहे कबूर कारेगे आस नमाज कुरं मैक्कम एकम गदेकेन दुआ कुरं मैक्कम एकम गदेकेन कुरान कियों कबूर कारेगे मैक्कम एकम गदेकेन एम आम को कुरा कुम्मे हेयोकमे वकी कबूरेगे कारेगा कुरुं एई मैम मतिवेरी सवाब इतुरवेगेन दा कमेक्कम देकेवुं एई ए कबूरक अळुकं कुरुं फदकमेक ए कबूरकी बुदेक गुतं एन बलागति
Allah fi alukon kore farate gotuga ena balagati emima denge bayan korwani man nabiya sallallahu alaihi wasallam dua korabwa fa Allah taala ge kofa ekalang rihwodi nogotun ekalang laune ekalang kofa gadafada wodigen wa kama bas nabi bekalunge qaburtan ei miskitte kamuga alukon kurave tantan kamuga etantan gastukoggen deve tantan kamuga hedi mihun ibn qayyim rahimahullah ta'ala fawani limbatega man nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ekore bi dua Allah subhanahu wa ta'ala wani ijab kurba ay kefan qabur fula hame wasil vevene maguta dorta bani bandu kuref kefan qabur fula washagam bani eta farakum rakka kuref vidal wani fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati al-judrani لمبات يدالون رب العالمين يكاد يفعل دعاء إجابة به دعاء إجابة كربي وأحاطته بثلاثة الجدران تيم فاركم يكاد يفعل قبر فلواني فريف وانا قبر فلو وشاكن تيم فار ديني فاوي يعني قبر فلو همين ميهن نديو متى حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان एक सौबन एक कैफान का इज्जत शरफ कैफान दुआ इजाब कुरबी हम एम एक कैफान वनी हिमायत कुरेफ एक कैफान कबूर फुल अलकम कुरम बनी हिमायत कुरेफ कैफान कबूर फुल वस एब्बिस काल बेर फुशुं इतरे देवेने मना कुराने फारे नूनी फारत के लेफाने नम एक कैफान कबूर फुल क्यारे के स्मीहुं अलकम कुरिस मिहर स्मीहुं नुकुरे के नुगेन स्मीहारो ekefan qabru flu fenigen ebes kamen nukure ekefan ge kotri kol carrying as ekora kam kurne hennama setanu ge semnaga fasehe non ei saudi sarkar ko mana kurat ne me tanuga e tasawwur budek gotuga otunuga tasawwur ne du fenna kanne ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam ek mana kurafum adi dua kurafum adi dua Allah subhanahu wa taala ijab kurafum umrani gotum bes adi etam balahattan ekalange hawal kurafa mihunge haysitum bes ei egotaki faro gotum himayat kurum adi ege iturum hamekene faro himayat nukurwen ege badal Allah subhanahu wa taala e qabur fulu bedehet mattaka hawal kurava farataki etam midennevi alkom kore budaka nuwa gota etam balahattane faratakam ekalange wani labwaf ei bes eke efange dua ijab kurumge aguna fenno ekam إفوق دين شرحها قدالة فوني ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا من حديثكم دليل كره ما النبي صلى الله عليه وسلم قبر فلو كم قبيس يا قبر فلان علىكم كره نما يا قبر فلوس بلاغ نويني ميهم علىكم كره بودك قدش بيتان قالكم مهم نقطة ميك معنى كي فارق جالس ما النبي صلى الله عليه وسلم ديت ريغا algon men budek gote deke wahken ifare gaw medak kawha kivedano budak ekefan wani enno mihun alkon kurave tanek alkon kurave farat ekkamuga ekelek fan weima mihun ga nisbatun ei Allah fiwa alkon kurave ehem farat eke ei budak alkon kurum fada kameke ekefan kabuflu karekamuga vies midenne ekanta takurma ekefana ek sawun ebbes kala asare kurawa kenu enna mes etan egota balagatum ei etan ei budek gotuga balaganave halateke adi ei ehem befulakkam gawena mes enas Allah subhanahu wa ta'ala kurundanne fadan eka efan qabru fulwani himayekko rakkatir kurbaf kuri gawmen darus danne fadan mifada sawbata kattaka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fitunage wasiletta eka efan wani bandu kurbaf algon kuriga stekking mi bayat ridwan ekinu bayat e gastaruga Usman radhiyallahu ta'ala anhu makkah fon umu ekefan shahid kollikam khabar libigin muslimun emme fahumi heddande marwejjo maddande angurama kurmak man nabiy sallallahu alaihi wasallam appulu macha bayat hippevi gahe gidash egas Umar radhiyallahu ta'ala anhu kandu
kendu bika argumen kurige darus keswani faako fe ei midenne vikala asarta dukollum go sawmu mistakum ege sawm fituna ve shiruku go magutaka mistakum hingada an kawata emi ma rasul bekarun nabi bekalunge asartaka tabawu midenne vikala ebe pulu mulu bitanta wadage magutaka tabawu ei ebbes halek awun kogge mana kamennu sharui gotun etanaka oke khassa maqam dev etanaka ziyare kurun dium sharui dailakun sabitruwa tanen algun men oke gaste koggen dam fermaki ege natija waran nubawage hingada anka قال المعرور بن سويد وداروي صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح تمنى مكة دتركرا موغا عمر غفانوغ فحبلوغا فاتس نماذ كربين ثم رأى الناس يذهبون مذاهب دين كيفانا فين وداغت ميستم كدي مديمارو نكمغن دتركرا من ذاتي فقال أين يذهبون هؤلاء ودالو يمين كنتاك داني فقيل يا أمير المؤمنين دين كيفانا دنيونو مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه emihun edani man nabiyan sallallahu alaihi wasallam namaz kurevve miskitek horitakas gos etanuga namaz kurum vegenne emihun edani den vidalo faqala inma halaka man kana qablakum bimithli hada vidalo tibamin kurin esse gossawa mihun halaku egen diyei tighala kantatta koggen ei ahulu kitabin go yahudi nasara maghfura digen diyei tibawto kantatta ebamin koggen algun kuri babu danna afani ආදම් ගදරි මග්ෆරදුමුගේ සෞබකී දීන් එමිහුන් දෝකොල්ලුමුගේ සෞබකී සාලිහ් වලිබරු නමෙදුග එමිහුන් හද්දුෆාන අලදියු ඒ උමර් ෆාන සමෙබස්ෆුල ඉදාලව ඉන්නමා හලක මන් කාන ක්බලකුම් බිමිස්ලි හාද තිබෑමින් කුරින් එස්සෙගොස් අමිහුම සලාකෙදී අමති සෞබාවල තිගොත ගන්දද කුරීම කානු යතතබ්බඋන ආثار අන්බියායිහිම් ويتخذونها كنائس وبيعا එමිහුන් නබී බේකලුන්ගේ ආසාර තක තබාවි asar mikin ulug bitang hingawa pettenen avharapu leppe vitane wadagennevi mage mikal tantan gastuko etantanoga ishi etantana gos etantanga dua ko etantanga qurban ko etantanga nadrubune etantanoga katila men gos miu mege sawbonne men magfura degen diye den wayattakhiduna kanais etantange kanisata manaki falli takkamuga ebe men hedi alukon kure fallita alukon kore maqam takkamuga ebe men etanta bina kuri rasulak avharafu leppeytane ebekalago kommes muhim masakete kurabitane wadage mage kommes kar asar fare gedan 500 clocks fare gedan ek ebe fulage bologe istar emister dagas mi asar tak tabawe ege natija ka vegendi em halaku vegendi etan tanaki alakon kore etan takkam ka vegendi vidaloy faman adrakatu as-salat fi hadhihi al-masajid falyusalli mihako namaz wagut jahumur ei miskitek ga hori nama note miskiteka kaare ga hori nama ei miskiteka namaz kuras ek mane ki durun gastukoggen ein taakab wake ehenne kiya fan udas namaz got jahumure na hori miskita hisabuga em bejja ei miskituga namaz kurashe kommen ei miskit wime nun ei na hori namaz wagut jahumure na hori etanuga kam gavit ومن لا فليمضي ولا يتعمدها ehn nun kam gawanam kuriya dash ek mane ki madu nukurashe ولا يتعمدها gastu koggen emiskitaka nudash gastu koggen alagumnen emiskitaka baki khassa dharmaya sawabe baki ma muqaddas barakatem ekkama dekigen danjehni emiskitaka alagun daturko fadium sharoi alukame gotuga sunnatun not qur'anun dalilen wettane bejja ennuniyam miskitaka ki allah taala geko getantanagi hamamatan barakatu gotu medenne farek jamaat board miskita miyokin gada nuniyamu emiskituga imam sunnata egota namaz kurati miyokin gada ei sharri gotum agumanna barol afrikan enwas thang ege zaatuga barakat tirwegen ei algon men gosken nuana etanuge barakata dalil qur'ane dalil agumannen haata embejjam ekorweni shirukuge wasilatekkama mitanga muallif rahimahullah bayan qura fadi hadis takun dalil libene got umar ufanu wisdom fule hori egot hame ayako mita gennawa fa eturu hadisa ei asabe korna dimawi kama ebe fulun qawmuta fatah kor viruga abu musa al-ash'ari fen wada kama danyal
alayhi salam ge qabur ful awhara foti enno semen fasdan nula oti baba bidem tafsir toga geneve riwayate eruga kurigolu mihun e qabur ful karing nadurubune ware fenangedi mikal baar kantete komol denga Musa liubani Umar gufana kinetto hadan Umar gufana liubani kafun koffa hinwa kafun koffa namaz koffa waladash den bone Abu Musa Allah Taala annu heddevi gotaki fende me unda kore fen hottuwa den kabur kefan kabur flo kone koru bimodi konefa fasdan odwa den fengandu dokali egmane ke etanaki mihun dastuko fen nufenna tane gotu heddevi mihun shirukuge wasiletakun rakkatere kuromatak nabi bekar daniyajik ema bim hikifasta horejje egmane ki mihun dastukon etan madkon nida nadurubuna hada enme snenge tanegga koruge fengandu hindafa ega adiga odula dem fengandu dokollima matige pendam parane samoi koruge kon hisabakam kon korekam everus fare forwa motamaki waragga nukta ki assa bekalunga vishnum fulu huri waru shirukam mihun hinga danati ebe fulun kambodu wadagam fehuri man nabiya sallallahu alaihi wasallam ebe funa daskod devwa ho e minwar nabawi madrasan ta'lim hasil kurver ebe fulun vistu wadagam poti mi warnu rakkatere kamek mikam eke paanu inzar kurafu ekkan algon menge baregge dashun mikala kamek veedigen wanak ebe fulun wasilettamani bandu kuraf morfan gaswes kandu walevi miskita khas miskita gastuko gandafri wekam bes mana kurbe dirshad be nohadash migwatu kantatten ashabekun kurafun de koddeni hagiyatu ka sebe fulunna tauhiduge hagige muradu shirukuge nurakkaterkam vishnu wadagam fe minbar algon men nabikamuge ahda durwe man nabiya sallallahu alaihi wasallam geste risalatto asartaka durwe mieda algon men vistu mehonnani kuriga asara fenija meche dirwa diruge iturun ei dini gotun dirwan jehekamek gawon gabul mikuran dirwan jehekamek gotu ennames dini gotun ya idikolamot e asarta dirun ei tarikhi kankam kam ga venemes ekankam go sabun algon men aqida gellum wa kam gonya ekank algon koggenwa kon zamanek ga kam nenge jahilu ka anna ilmu netigen dani medu algon men kurin denne ko dan algon men wara mismanu ko mehara ilmu ebote em munis algon terem bay bebe fulun adivessa kuriga aqida kankan gamunde raje tafat kan koldo emma ekahara furuste libe duha kama shaytana furustu beno hifafiam demmana goti ganekka sama tafatu nanto etantan arastu kurevi anekka sama nadurubuna me nadurubuna shiruku wasilata shirukure tantana mitanga hadis ge bayan kura padain alukom kurave budutaka alukom kurave fallitaka edantan megin gadan Allah taala fiyo eruma agumen kitem rufiyaen hodis kitem bawro dollaren alumen hodis agun kamyab enwa man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurafni ta'isa abdud dinar dinar ge ala halakut ta'isa abdud dirham ge ala halakut එහෙම අලගොන් මෙන් හැමකෙන් මක්සද කි දීනාරා දිරහම් හොදුම් කම වඤ්ඤා එයි අලගොන් මෙන් ශිරුකුග වසීලත දිරවම් කම ගාහෙන මෙස් තෆාත් නන්නම සගාපතා තාරීඛා තරික දිරුමුග නමුග එතන්තන් දිරවම් කම ගාස අලගොන් මෙන්ගේ එච්චකි ඩොලරා ෆෑසා කම ගානම අවගොම් නෙදෙවනි රංගල කරනවා රංගල මන්හජ නුන් ඉක්තියාර කර මේ වරපඩ විශ්නන් ජෙක් එකම අලගොන් වාතික ෆෑසා කුරුමච්චන් යාම දෙන් එන් අලගොන් බෙරෙන්න ابن القيم رحمه الله تعالى ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعميمة قبره لئلا يفتتن به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به المتأخرون لجادلوا عليه بالسيف ولا عبدوه من دون الله بدال فاوني ميتانغا الصابيكنا تعبي بيكلم قبر فرو agun dennewen mihuna nufenne sabe walala ettammes nanga foroi forum ein ebe de ko debe ful mikan ahmed kan de member kuri walon denne ifada ei mistakun fituna vedane dem vidaloni wala udfira bihi almutaakhirun fahu zamanan me mihunnan ifada kame fenun nama
nabi bekale kaburu fula fenun nama ay nabi bekale ki koron sahabe asre fenun kam gawi names lajadalu alayhi bisayf ekamuge himayatu ke mun kadin hangurama kuri giruwambe wala abaduhu min dunillah allah fiwa alokon kore farate kamuga efrate hedihe rasul bekale asre me agun men kawman atu jonas isam ferigen agun men fituna veri wat sabta mistakun kiriya metibe ei wara nurakka kama insana ge etere badalwegen diumak ema wara fasya men fituna wane gmane ki mihunge hitab faadu vechi ara riyanu da echi shaytan awadda na nabiy sallallahu alaihi wasallam awum dekun pakistan uga emihunge me lahore gore misjid ek badshah masjid kya misjid duniyage emme bodedi misjid tere misjid e badshah masjid e misjid uge goitere ko me sarhad de gore darul asar dengitanga hore dakka hore den emihun dakka hunna chiden me rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge fagudi kole kya fagudi so eke paange istarte vesinde emihun buna gotu den awumna kanne kine ko madina emichi nikumege pakistan ase horik ei rasul sallallahu ge madina evle zamanega mi agun men gawmutaka me istimar darka besnude saudi arabia ge madina makka madina ge evle zamanega muslim gaddaru nattalage nude misalaka me istimarin ingresin france me erinamata echi baha favorihi ves eka muslim gaddaru madina ge evle zamanege nattage nude abodus muslimun ge tereygote mihun ge terega hinga ebbe gaddaru anebbe gaddaru ves abodus muslim gaddaru madina ut makka asut etan gair muslim gaddaru nude embima echi etantro nikmegen annana goten agumana ka nuis ehennames hama komme miye gos etana diyama kabul kureve menonan allah alam me emimbrana me enkommegas allali be goto kanu honna sawona kabul kurodu ka pakistan honnakti ma boda mekam ga adha paati allali be nama emihun bod jamaaten oy burlevin miskit toga ni darbar hadagen berujaha nasha echi kakka eta wahan tawaf ko gefulu waran tawaf kore gabur kaum muslimu ne mon ki harwanna adi ei wali verin emihun itere golfa maro fati mismi adiko rasul bekale gasare libijja e ibn qayyim idalwani rasul bekale gasare me emihun ne ekayfan harikol fenu nama ek maccha gurama ko ek alokon kore budekkam ge hedi hemiyat fawzama ek ashabe kanu taben kina to edde forwi hisab devene magebes nudekkeri kommen tarikh muhimmenno mistakum fitnori banjaka ee tarikh beenumaka banjini mehuna hidayatu libu tarikh agummen liya etchakum mistakum fitna wanaka engenya eku mistakum naka maslahaten ne faida enne ehme hisab ferigen ekankam forwi wanhana koremen dei mistakum ekankama aragam fan قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله إذا لفاني وهو إنكار منهم لذلك مي إبامهم فراد إكما كور إنكارك فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها إبس تانك إتنك خيرك كما دكين قصدك راميها ولم يستحب الشارع قصدها إتنك قصدك فديون شارع إيمانك الله سبحانه وتعالى كان ألوبا فنوا تنك قصدك ذاك مقوان فهو من المنكرات أي منكرات توترين منك وكي تنك بركات تركم الدكين وكي ميه کے قبر برکات ترکم دکین اتن قرآن کی اتن نماز قرآن اتن ندربون انوتا اتن گوس انن کمگاویس دیون ای قبر کمگاویس ادی قبر نون تن کمگاویس شاروی گوتون ekama ka dalil nettanaka ena gastuko gen diun ای فهو من المنكرات وبعضه اشد من بعض ege bayin halatten anen halatta kabur nubakan gadawegen be nubakan bodwegen be sawa qasadaha ليصلي عندها أي تانغ نماذ كرما قستقول كم غابي نمس أو ليدعو عندها نوت يتنقى دعاء كرما قستقول كم غابي نمس أو ليقرأ عندها نوت يتانغ قرآن كيوما قستقول كم غابي نمس أو ليذكر الله عندها أدي يتنقى الله هذا كرما قستقول دي كم غابي نمس أو لينسك عندها أدي يتانغ قربان كرما قستقول دي كم غابي نمس بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا نينكم مكم غانس ألوكم مكتو خاص كوريكن إتنقى الله شارو كرا فانو أغوتك نوع تنقى
watterekkam gavis adi gotekkam gavis alukama khassa kofikam gwanama illa anna dhalika ay huddaka menuna idalu ay haram kamek ay munkarat illa anna dhalika qad yajuzu bi hukm al ittifaq la li qasd ad du'a fi ekan huddege hinga dane ittifaqakun dima wejjiya ay umar ufana idalu ay ittifaqakun dima wejja hudde dan misalaka kaman yazuruha wa yusallimu alayhi ena qabr ziyarat kurani qabristan ziyarat kurani qabru ka horna salam kurum egitere buna mi ko simene embejja egmane komme ena gasten etanga waki khasa du'a kurum nitegga ekamai muwafaqa ena durun datur ko fa ye nitegga بحيث يستشعر أن الدعاء هناك ويسأل الله العافية له وللموتى زيارة كور متريغ ميه کو شتاوتی ميه کرا دنتی اهم من صفافو سنگ دعا کرینا قبرستان دعا کر كما جاءت به السنة سنة وارد ہے صفات ایک معنی قبرستان زیارت کرن قبر ہن ہے دعا کرن ای سنة وارد ہے بارو وافق واما تحري الدعاء عندها تمي دنون ایک ڈاولن کر واما تحري الدعاء عندها اے قبر کے کارک موتا اے جاگے نوتے تنگ گاتا کو سے تنگ دعا کرن خاص کوگے بحيث يستشعر ان الدعاء هناك اجوب من غيره اين شعور اين هيتو گاموتی اے تنگ کروے دعا اہن تنتنبر اجابہ گیب وگم واکم اہم ویما دعا کرن اہم بجیام فهذا هو المنهي عنه اي متانگ منائفا کمک اے می ورم نقطہ اگون بسنن جے ایک ایک حبوگا شرک وا کنتک ہم ان عمل بیر فشم فنا ایک کو زیارت کرنی قبرستان شارے گتن زیارت کرن اوناتی انیک کو میں قبرستان زیارت کرن وکیمی قبر کارے گا دعا کرن نیتو وکیمی کی بہ نظر پرن نیتو اے نہ دیمی ہم بیر فشم ایک مہینہ سے کو شرک انیک کو سنت එහෙම බේරු ෆුෂුම් අමලත තෆාතුවකින් මිදනි බේරු ෆුෂුම් එක්ගොතස් එතරේගේ මක්සදුක සෝබම් අමලත තෆාතුවකින් මිදනි මිබාවතු කන්තත් බයිකන් කම් හුන්නානේ එතරෙන් කොම්මනි එතෙක් ගාගුමෙන් කුරියස් රංගලුනු කන්ත නිසාරක සජිද ජානි මේ බුදක සජිද ජානි ආගමන කන්න බුන වෙන එක්සාම් පෙරකින් එන හිතු ගෝති එහෙන් එච්චකේ බයෙන් අමලු දලීල් කුරානේ බේරු ෆුෂුම් එන හිතුකෙන් අමල බලන්න උජේ حالت ගන්නා قرآن مساكي هانت كون هيتني قرآن ميو كيري اين آگومن انا قرآن جي سوال كينا همهيكتو اوري اين انگيتو قرآن كان اين فانگي اراني اين الا لي قرآن كان اين انگيتو نون اين هيكوري هم فوتك كمتو قرآن كان انگي هوري اين گهيبو دي هور قرآن الا لفينا كافر آگوم آها كانو جي كاي هيتو گوتي قرآن كافر انتوي اين گي عملون دي كودي قرآن ايمانوا هم باين عملو نيت الدليل قرآن එහෙනම් මිදෙන්නේ බාවතෝ කන්දත් ඇකි ඒක දෙකොළ හිමෙනේති මිතාංග උමරුෆාන ඉදාල ෆදම් එ මිස්කිත ගස්තුක ගන්දියුම නමාዝ වක්තු ජෙහෙදු එන්තනේ ගොරජ්ජා මෙතනක නමාዝ කුර්ම ඒක තෆාතු දෙ حالت එහෙනම් ඉබ්න් තයිමා රහිමහුල්ලාහ ඒති තුර තෆ්සීර් කුරබාෆ دنگ نوافني ولي بن جرير بسنده عن سفيان ابن منصور عن مجاهد ابن جرير كيفان بالسند سفيان بن منصور مجاهد كبان روا قراف مرمي بايفتاون ورغنا فنان مي من نبي صلى الله عليه وسلم فرائب امام بخاري روا قراف بخاري روا قراف بخاري کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دماغ فنونا اتاغ استق مراد امام بخاري كيفان بالسند आमुको ऑडिवन इमाम अबू हुरैरा किबांग अलिमा बुखारी रिवा करवा होए एनोत हदीस में को क्या ऑडिवन इमाम मुस्लिम बुखारी किबांग रिवा करवा नो इमाम मुस्लिम अबू हुरैरा किबांग रिवा करवा सहाबी इस एक इमाम मुस्लिम का बुखारी का अबू हुरैरा का दिमरेनो एक माने कि इमाम मुस्लिम नो इमाम बुखारी का इफान के सनदुम बुखारी अन में अबू हुरैरा किबांग रिवा करवा होए इमाम बुखारी का इफान के सनदुम अबू हुरैरा किबान रिवा कुराफ है सनद मीने में किबान एने में किबान एने में मेंगोस अबू हुरैरा हमें एक वाहक होती हज़ुफ वट्टा लेफा अम्मको मिहन एंगे ने का बेलिगिन मिहिं अन्न बस तो मुराद की सनद सनदुम एवे फुला का हमें रिवा कुराफ
مثال يأتي بيانكم في السيداء ولابن جرير بسنده عن سفيان ابن منصور عن مجاهد ابن جرير كيفان السند سفيان بن منصور كيفان مجاهد كبان رواية قربا فوي أفرأيتم اللات والعزى تبامهم دشيمه اللات عزى أي مكة أقول دبوت قريش وانغامهم قال كانت يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره اللات متانغا مي لاتكم أي بودك أين مس أصله أين كي ميه أي أين كونغلون كانت متى بيان كرب كان يلت لهم السويق أين كي حجورينا غدانوغا فينو غيراغين فوني أي كايتش بهاميهن ميهون نور إحسان تريوا حجورينا سويق بهاميهن فمات فعكفوا على قبره دين هنا نياوي ما إكنا هنا كهيوكم هنا كديلتكم حجورينا مريم لسينه كلات هنا نياوي ما هنا كقبر قصدكو كتاعك اتكافكو قبر وريتان أي بدكم قاعدة أي لاتك قرآنه كم بدو بدو قاعد أفرأيتم اللات والعزى هم اللات أي صالح على قبر كارك هدفع بدني اتم مهاروتي إم بدو بدو كم قاعد قرآن كبيان قرآن كيفين سؤال كذا جدي هما صالح أرنا ترميهم مغفرة بيفولا كي أميهن ورديلتي حجورنا كاندي بوندي هذه سويق بها ميه قلت لك مشهور فان يعني سبعة أوهارمين يعني قبور اعتكاف كره إتان قصتكو جندي إتان أي بودك كمغا هدون وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كانت يلت السويق للحجاج ابن عباس فراب نسي وافاوي بيفولا كي حاجينا سويق بها ميه مدنه قدم فشوكا فينغلا غيراغ هذا فوني اتشينيت بها ميه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن مية مفهوم باب قاسم حديثك بدار فواني ابن عباس كبان رواية فاي بداروي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللبي زائرات القبور قبر الزيارة كرة عنهننا والمتخذين عليها المساجد adi e kaburtanga e miskit ekkam gedimi wassuraj adi etantanga woddilla ulurme e mi kabur la horan ziyarengala etantanga woddilla agon metan dida jaha imbodu me markaza getan mi hada e mi holla onal lebbe e mitanga zairatul qubur qabr ziyare kora anghenum e agon men itura tafsir koran je masale anghenum qabr ziyare korum hukum adi qabur tangi miskit ekam gedon ewa ka on dakko meden adi qabur to kari woddilla etantang zinat teriko etantanga kulala dawadula etantang faadu kurum taka chala ivoda kantat kurum ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam illa onen ebeken habbugen wanakamek mesa magun darus kurkulan yad kure ma den madama awone madama re hen darus kanne meta onnani e sheikh nasheed ge darus madama re onnani miskitu ke man haftaga denga haftaga ogumen me adi situ sharah kurane terega irad kurbiya anghenum qabr ziyara kur masalaga ilmuring ge fatwa mate ilmuring rawita ogumen tafsir kuran insyaallah ituram hadis sharah kurma kadi babu ga bayan ku fa maslata on bayan kuran هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.